Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ова е прва емисија во 2016 година, на почетокот стрекни новогодишни, стрекни божикни празници и се најдобро во 2016 година. Вечерот ќе може да проследите интервју со Дејан Лучич или најголемиот балкански експерт за тие теории на заговор. Како ви звучи Исламска држава Србија? Pa posle uključivanja Rusije u rat protiv islamske armije deluje mi kao bajka. Mislite? Dok Putin nije krenuo, dok Turska nije napravila glupost koja je predviđena i programirana, to je delovalo kao pitanje vremena. Ако поминиме по центарот на Белград, тука се слуша арапски повеќе него што слуша во Техеран и во Багдад. To ne znači da nema terorista u Beogradu, spavača. Ruski analitičari spominju cifre od nekoliko stotina do 1000 i možemo da očekujemo bombe u Beogradu, kao što možemo da očekujemo bombe i u Zagrebu i po drugim gradovima, ali to još uvijek ne znači da ova zemlja će postati islamska. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете рекламите и се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Комшија. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Zinajko German Lemonade. Од кого потекнува целата таа стратегија на преселување и доселување и стационирање на муслиманите од тие арапски или азијски континенти на територијата на Европа? Cijela ova priča počinje još davno, negdje 1864-66. godine, kada Albert Pike piše pismo Maciniju: dragi brate, napravit ćemo 3 svjetska rata, 3. svjetski rat će da bude protiv muslimana, a onda ćemo da izazovemo veliku ekonomsku krizu, pa glad, da bi mogli da uvedemo svetsku diktaturu. Ви ово го споредувате со она, да речеме, преселување на турците некаде пред 40-50 години по Германија, еден масовен во наводници екзодус на турците, нели барајќи подобра економска екзистенција, ја населуваш Германија, посебно Баварија и тие некои богати покрајни во рамки на Германија. Сега се проценува дека некаде околу 5 до 10 милиони турци има на територијата на Германија, имат потполна контрола на германската политика. Ова што сега се случува со овие бегалци, условно наречено од Сирија, од Ирак, вие го споредувате како еден таков проект кој треба тие луѓе да ги донеси тука на овие простори. Naravno, nisam ja vidovit, nego samo pratim što se događa među vladarima i senki. 1924. godine jedan grof, Nikolaus Coudenhove Calgari, je napisao knjigu u kojoj je rekao da bela rasa i hrišćani treba da budu uništeni da bi njima vladali Jevreji. Da.
On je inače pola Japanac, po majci Japanac, a zvanično je otac mu austrijski diplomata. Austrijski diplomata naravno ne podrazumeva da je Austrijanac. U toj knjizi on je rekao da treba naseliti Arape i Crnce u Evropu da bi se izmešali sa belim hrišćanima, da bi se smanjio nivo pameti i da bi se uništilo hrišćanstvo. Tada njegovu knjigu je podržao Rothschild, a sadašnji Rothschild i Soros i razne nevladine organizacije koje oni kontrolišu organizuju i plaćaju izbjeglicama da odu u Nemačku i da polako pripreme teren za građanski rat u Nemačkoj. Ko je Soros? Ko je Soros? Intervju pred 10 mjeseci. Soros je odredan evrin od Mađarska koji za minove emigrira u Amerika s odredeno sumnitelno poteklo. Njegov pravo prezime je Švarc i on je bio saradnik nemačkih okupatora u popisu opljačkane jevrejske imovine. On je u stvari ratni zločinac, možemo slobodno da kažemo, a predstavlja se kao veliki dobrotvor. Kao humanist. Kako bore za otvoreno opštestvo. A pravi sve da bude skršena bilo koja slobodoumna misla demokratije i bilo što drugo vojna država. Tako je. On je jedno zlo koje sada Putin protera iz Rusije kao agenturu. Prisutan li je tuka na Balkanu? Pa naravno da je prisutan. On je prisutan ovde kod nas ga je u Srbiju dovela Mira Marković. Supruga na Milošević. Jest. A onda je on doprineo da se njen muž sruši sa vlasti i da mi dobijemo ovu meku okupaciju koja se igra kao pozorišna predstava. Jedni su kao žuti su kao mnogo loši, pa onda su došli plavi koji su mnogo bolji bili kad su pričali da će da dođu, a kad su došli na vlast onda su nastavili da rade što je žuti. Mi živimo u jednom hologramu, svi u svetu imamo lažne alternative za biranje. Kao i u Americi, možete da birate republikance ili demokrate, ali hipercionisti su vam na vlasti u svakom slučaju. Kako funkcionira ta mešavina na Rusi, na Amerikanci, na Vladarjevo senka, na crni ispravni pari? Ние ќе презентираме помалкото офшор заборавено банкарско чудо на Кипар. По старите гледачи веројатно се сеќават на оно интервју кој некаде пред 10 години го имав направено со банкарот Слободан Милошевич Борка Вучич, кој го направи тоа кипарско офшор чудо кај што големите руски тенкуни најмногу ги пере и најмногу ги чуваат тие своји пари. За тие контакти и како се направени првите контакти на Слободан Милошевич со Рокфелер од продолжение на нашето интервју. Просто е чудно, например, Слободан Милошевич, некаде 80-тите години, човек кој може со помош на Борка Вучич, а Борка Вучич нели е главниот банкар кој го прави тоа офшор банкарско чудо на Кипар, кој денес го користат русите, ги пера своите пари или најголемите пари ги чуваат токму во тие кипарски банки. Значи тој Слободан Милошевич во текот на 80-тите години на минатиот век може кога сака да пие кафе со Рокфелер, а на крај да заврши својата кариера со бомбардирање на Америка на Белград. Како е тоа можно во 15 години? Како се завршило убиством Борке Вучича, кој бил пријателjica Davida Rockefeller. Svojevremeno mi se žale Borka Vučića da su joj prisluškivali i ja sam rekao, pozovite svoga prijatelja Davida Rockefellera i kad se uvere da imate direktnu komunikaciju sa njim, prestaće da vas maltretiraju. Tako je bilo. Znači Borka Vučić možeš na direktna telefonska linija da ga ima Rockefeller? Da, i onda su prestali da je prisluškuju i poslušaju moj savjet, ali kasnije su je likvidirali automobilskoj nesreću i u Srbiji se čak i zna ko stoji iza toga. A na pitanje ko stoji iza njega, to znači odgovor je uvijek isti, onaj koji je imao korist od njene likvidacije, onaj koji je preuzeo kontrolu novca u Srbiji posle Borke Vučić je imao interes da ona ne otkrije gde se nalazi ukraden novac sa Kipra i koji je išao prema Rusiji i išao u raznim pravcima. Prema tome, jednog dana kad budete čuli da taj koji je ubio Borku Vučića odgovara, onda će znati da je Srbija oslobođena. Всушност тоа банкарско чудо на Кипар, таа жена го направи перфектно. Тој до ден денес функционира, неја нема, меѓутоа тоа банкарско чудо на Милошевич кој му возможи пари да изнајде од Србија, да ги испери и да ги носи на одредени дестинации, всушност функционираше со помош на Борка Вучич, еден од клучните играчи тука во целиот регион. Da, ona je završila visoku englesku školu, ona je završila prvo pravni fakultet i onda je High Economical School završila u Londonu. I onda sam je pitao kakva je to škola, šta ste vi naučili u toj školi, i ona kaže pa nije poenta u toj školi učenje, nego druženje. Najvažnija je stvar upoznati najbitnije bankare, svoje vršnjake koji će za godinu, dve da postanu ključni igrači na svetskoj sceni. I poverenje između tih ljudi je u stvari bila moneta najvažnija koja postoji. Poverenje i poverenje. Čast je vrlo bitna među ozbiljnim ljudima. Čiji čovjek beše Slobodan Milošević? Pazite, u tom trenutku nisu postojali drugačiji ljudi nego samo američko-engleski. Prema tome, ne treba Miloševića doživljavati kao američkog agenta,
Mada je on bio projektovan od njih, jer se sećate da je bio i program Jugo Amerika, pa zastavljeni pištolji koji su išli u Ameriku. Jugoslav banka. Tako je. Oni su ga napravili, ali on je, kad je počeo da igra, on je morao da vodi računa o interesima Srbije. Ja ga za mnoge stvari kritikujem i osuđujem, pre svega za izdaju Srba u Hrvatskoj. Tovačko počeo da igra za interesite na Srbije, već je više gotov. On je odigrao ono što je mogao da odigra, sa resursima koje je imao. Pa on nije imao Rusiju iza sebe, nije imao Putina iza sebe. On je bio sam među vetrovima, sa svih strana neprijatelja, ni s jedne strane prijatelja. Dobro, postojno govori ime, to je komitet 300, postojno govori ime Rothschild, Rockefeller i tako natamo. Možemo li da je skicirame šemata kako to funkcionira, koji za što odgovara po tajna golema korporacija koja vladaje sa svetot? O tome bi morali satima da pričamo, nema kratke rešenja. Pa ste imate tu i crno plemstvo venecijansko, imate raznorazne organizacije, imate jezuite. Pa ste Vatikan, preciznije jezuiti i britanska obaveštajna služba i cionisti posljednjih 200 godina rade zajedno. Dobro, ko je koji? Ajde da rećemo, ta grupa koja vlada sa svetom. Ko je najmoknut? Rothschild, Rockefeller, Soros, koji? Pa da vam kažem, ja se bavim proučavanjem toga već 20 i nešto godina. Što više kopam, sve manje znam. Ranije sam mislio da vladaju masoni svetom. Pa sam onda shvatio da je priča o masoneriji. Ja sam ušao u masoneriju da vidim šta je to. I shvatio sam da sam masonerija lažna meta, držite lopova. Svi kažu, masoni vladaju svetom, onda vidite da masoni, svi su na zapadu masoni. Znači, ali na zapadu svi su i šoferi. Pa možete da kažete da svetom vladaju šoferi. Nije tačno. Mada su svi koji vladaju svetom su šoferi. Ko je pomoken? Rockefeller ili Rothschild? Rothschild je glavni bankar vladare i senke. Rockefeller je zadužen za Sjedinjene Američke Države, a Soros je igrač zadužen za ceo svet. Soros je desna ruka Rothschilda, on je recimo finansirao izbornu kampanju Baracka Obame, on je stajao i za Hillary Clinton i za Clintona, Soros je stajao i za Sarkozija. Стоеше ли Сорос този да овие работи што случува во Македонија? Тензии, политички кризи, немири на улице? Soros sve pravoslavce mrzi. Setite se Zbigniew Brzezinski, koji je glavni ideolog, to je poljski Hazar, on je rekao komunizam je gotovo, sad je na redu pravoslavlje. Da li treba očiglednije da vam neko kaže da vas, Makedonce, kao pravoslavce, žele da unište ko buba Švabe? Uopšte nas, Srbe, Makedonce, Grke, uopšte ne gledaju kao ljude. Gledaju nas kao nižu rasu koju treba satreti. Isto tako misle o Rusima. Znači, ne zanonosimo se ljubavlju, obećanjima. Znači, svako ko radi za protivnika, ko želi da uništi Makedoniju, je izdajnik. Isto tako i u Srbiji. Znači, žele da nas unište. I mi moramo da budemo svesni da se sprovodi faktički verski rat cionista protiv pravoslavaca. I svako ko ne želi to da vidi je budala. Ајде да видиме како функционира таа мешавина на Сорос, црни пари, тајни служби и големите владители во сенка и како големите мајстори на таа кујна ги замешаат тие работи. Видите дека Сорос и тајна структура стојат за сите овие работи, дека имат многу пари фрлаат на Балканот, дека со помош на тие пари имат апсолутна на инфраструктура, логистика која може да дестабилизира било која држава што сака на Балканскиот полуостров. Како функционира тој модел? Uz pomoć novca. To su plaćenici, to su janičari, to su agenti od uticaja koji su spremni da izdaju svoju zemlju za pristojnu platu. Ta pristojna plata može da bude od nekoliko hiljada evra i ljudi nisu dovoljno učvršćeni u svom patriotizmu i vrlo lako prodaju su nacionalni interes. A naročito ako su to neki mešanci. Znači, ako je neke druge nacionalnosti, pa Srbiju ili Makedoniju ne doživljava baš kao svoju zemlju, onda se i raduje da je uništava. Има ли посебен систем како тоа може да функционира, да речеме? Точно се пикира на одредени области, не знам, здравство, полиција, црква, армија на некој начин, ману или сану овде во Србија. Се што е на некој начин символ на одредена нација, на одреден народ, е пикирано до овие целни групи кои се финансирани од Сорос. Многу пари се влезени, сакаат да имат контрола на медиуми, се нестрикни кои немат контрола врз медиумите и со помош на тие пари сакаат да направат такова ситуација која ќе им одговара, една конјунктура која нив ќе има возможува да бидат власт, а никош да не излезат на избори.
Sve to agentura od uticaja koja potiče još iz doba komunizma. Tito je bio engleski agent i posle rušenja Rankovića, engleska agentura koja je glumila da je komunistička je preuzela državu Jugoslaviju. Tako da vam je Tupurkovski, koji je bio veliki komunistički i politički lider, postao na kraju američki agent od uticaja i vi znate drugi koji su to. Po liniji bivših komunista koji su postali kao neke demokrate, njihova deca i unuci, napravljena je agentura i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori. Велите дека британците всушност владеат со овој регион, дека они се најсилни на терен, дека они имаат најголемо влијание. Oni imaju sistem regrutovanja generacijski, znači deda, tata, sin, jedni za drugim. Kako se regrutuju ti agenti? Stipendijama, benefitima raznoraznim, usavršavanjima i pomaganjem jedni drugi pomažu da napreduju karijeri. Oni se druže na određenim mestima, znaju se i kao neko tajno društvo, pošto se znaju sa prijema u američkoj ili engleskoj ambasadi, onda jedni drugi pomažu i kad konkuriše neko od njih na neko mesto, uvek će sin nekog komunističkog britanskog agenta da napreduje u službi, da bude zaposlen i oni dovoljno da preuzmu diplomatiju, sudstvo, zdravstvo, školstvo, policiju i vojsku i to može da se, evo, u Turskom vladaju tajno društvo Domlek sa 20.000 ljudi. Znači, za Makedoniju je dovoljno 300 ljudi da se kontroliše potpuno Makedonija. I da govore ono što vi želite da čujete, da rade ono što vi ne želite da čujete. Всушност енглезите ги работат и ги вршат тие валкани работи. Американците се на некој начин булдужер дипломатија. Тие ќе дојдат, ќе треснат на маса и ќе завршат врз база на силата на империјата што се целата таа работа. Меѓутоа енглезите тоа го работат позади завесата, значи поперфидно, со внездување во сите пори на општеството. Енглези имaju obaveštajne operacije koje traju po nekoliko vekova. Oni imaju strategijski postavljen. Pazite, recimo Turskom su vladaju od 1666. godine. Znači, 17. vek, 18. vek, 19. vek, 20. i 21. Koji obaveštajac na Balkanu razmišlja 5 vekova napred? Тоа е стратегијата на енглезите. To je strategija. Oni su napravili to tajno društvo Domleh i koje je preuzelo, pogledajte na Google, Domleh, koje je preuzelo Tursku. U Italiji su oni preuzeli potpuno upravljanjem Ujedinjene Italije i organizacije Mlade Italije. Garibaldi, Mazzini i Cavour su engleski agenti Lorda Palmerstona. Kasnije Mazzini slovio kao vođa Iluminata. On je samo bio agent Lorda Palmerstona, diplomatska obaveštajna služba Velike Britanije. Чив човек е Сорос? На американците или на енглезите тогаш? Сорош? Да. Сорош je cionista. Znači nije on engleski čovjek. Cionisti vladaju Velikom Britanijom od Cromwella. I tvorac britanske obaveštajne službe je gospodin Downing. Svi znaju za Downing Street 10, a niko ne zna da je Downing šef Cromwellove obaveštajne službe koji je napravio globalnu obaveštajnu službu po liniji jevrejstva po celom svetu. Pošto Jevreja ima od Kine do Južne Amerike i Severne Amerike i Kanade, oni su po toj liniji, jer su ti ljudi već bili plasirani na bitna mesta, samo povezali konce i napravili su globalnu obaveštajnu službu preko ljudi koji već postoje infiltrirani. Kad povežete ono što treba bitne i važne ljude, onda počinjete da postajete moćni. Како Сорос ги заработува своите пари преку правење кризи на сите дестинации во светот. Последен случај беше кризата во Грција и јавна тајна дека од позадина Сорос го финансираше работењето и доаѓањето на власт на Алексис Ципрас. Колку заработи Сорос на криза во Грција? Бидејќи јавна тајна е дека сегашната грчка влада била финансирана од Сорос во време кога е во опозиција. Ципрас е на некој начин помогнат од Сорос да дојде на власт и Ципрас е евреин. To svi u Grčkoj znaju. Имаше некоја информација дека по мајка има потекло од Егејска Македонија. A može majka da mu bude lepa iz Egejske Makedonije, ali vrlo je bitno kako se on osjeća i ta njegova porodica da se slovi da je bila umešana i kad je vojna hunta bila na vlasti, oni su uvijek bili pri vlasti i pravili su pare. Ако е Ципрас евреин, ако велите дека Ердоган е евреин, Jeste. тоа значи дека таа една машинерија. I Angela Merkel, koja se predevačko prezime Kasner, je isto jevrejka, i predsjednik francuske vlade Valas je španski jevrejin, to su oni Marani koji su u 15. veku prešli iz jevrejstva u katoličanstvo i od tada se predstavljaju da su katolici. Ajde, možemo da rečemo za Merkel. U Britaniji vam je cela kompletan establishment hazarski, znači ne jevrejski. Jevreji kao narod ne postoje. Jevreji, to izgleda kao da vam pričam neku nebulozu, da. Jevreji se dele na
tri dela. Najveći deo su Aškenazi, to su Hazari koji su u 8. veku prešli u jevrejsku veru. Hazari su tursko-mongolski narod koji živi između Crnog mora i Kaspijskog jezera. Oni govore jezikom koji se zove jidiš. Oko 9% su Sefardi, španski jevreji koji govore jezik koji se zove ladino. I 1% su etiopski jevreji, crnci koji govore ne znam kojim jezikom. Prema tome, niko od jevreja u dijaspori ne govori hebrejskim jezikom. Oni u Izraelu uče novu varijantu nekog hebrejskog jezika, kao što mi učimo neki strani jezik. Ruske izbjeglice, ruski Hazari koji su došli, teško uče taj hebrejski jezik, tako da kad je bio rat sa Libanom, izraelska vojska je za komuniciranje sa vojnicima koristila ruski jezik. Kako je Erdogan stanova golem lider na Turcija? Bez malko sultan jedna moderna Turcija. Čovjek i treba da go obnovi Osmanlijsko to carstvo, vi vidite da je Evrin. Kako je Erdogan stano takva markantna ličnost na ponovata? Prvo da definišemo ko je Erdogan. Erdogan je iz jedne familije koja se bavi kriminalom odavno. On je trgovac ljudskim organima, oružjem, o čemu je govorio moj kolega Jugoslav Petrušić. I ono što on govori treba shvatiti vrlo ozbiljno i zapisivati šta govori, pa onda ustanovljavati, skupljati dalje činjenice. Сега неговиот син го смета дека е во наводници министар за нафта на исламската држава. Синот на Ердоган. Njegov sin, da. Erdogan je projektovan da postane novi Hitler. Vladari senke su i jevrina Hitlera. Hitlerov deda je Solomon Mayer Rothschild, a baba mu je bila Marija Schickel-Gruber, služavka. I Hitler je znači Hazar. Cela ekipa oko njega je bila hazarska. I Eichmann, i Bormann, i Goebbels, čak i njegova ljubavnica Eva Braun je Hazarka. I von Braun koji je pravio one rakete je... Atomska bomba. Nije atomska bomba, ali sve što je radio, cela ekipa je posle prebegla i sklonila se. I Hitlera su naravno sklonili jer nisu ludi da ubiju jednog Rothschilda. Kao što su pripremili Hitlera da glumi velikog osvojača, sada su pripremili Erdogana. I Erdogan ne radi zato što je lud, kao što su za Hitlera pričali da je lud. Cijela ta priča je sa islamskom armijom i sa Turskom je projektovana da se muslimani gurnu na Ruse i da se unište i Rusi i muslimani. Sitne čelije islamske armije mogu uvek da budu ubačene u Moskvu i Petrograd i postavljaju bombu. Ne postoji toliko savršena policija koja može da kontroliše pojedine ljude koji mogu da dođu do nekog grada i da se raznesu ili da podmetnu neku torbu i da ta torba eksplodira. Ако ви изгледат многу силните споредби помеѓу Хитлер и Ердоган, треба да ја слушнете изјавата на Тајип Ердоган, турскиот претседател, кој на 1 јанари по неговата официјална посета на Саудитска Арабија ја даде изјавата дека всушност претседателскиот систем во Германија во времето на Адолф Хитлер бил многу ефикасен. Откако кабинетот на Ердоган виде каква штета направи погледот на Ердоган таа негова изјава, брзо се обида да ја демантира. Вие проценувате дека Турција ќе се дели на 3 дела. Или дека тоа е еднината на Турција, дека Турција ќе заврши како држава наместо да биде обновеното Османлиско царство и проценувате дека Турција ќе биде поделена на 3 дела. Пазите, Турску su uništili Englezi koji su je vekovima čuvali. Turska je pažena od Britanske imperije kao država koja treba da napadne Rusiju. I zbog toga su stalno oni podržavali Tursku protiv Rusije i protiv Srbije. To su radili i Englezi i Francuzi, odnosno oni koji vladaju engleskom i francuskom. Kada je Tanas Korajić ili Sinđelić koji je tresnuo u Barutanu, Sinđelić, kad je tresnuo u Barutanu, među mrtvim turskim vojnicima bili su Napoleonovi vojni instruktori u svojim uniformama. Znači i Napoleon je podržavao Tursku zato što je hteo da ide na Rusiju. Dok ne li je Turcija u momentu, бидејќи Турција на некој начин имаше улога, освен да го прави тоа што треба да го прави во Европа, с помош нови, ајде да речеме, исламски структури, да навлага на територијата на Европа, да прави одредени форми на дестабилизација. Турција имаше задача да ги третира и оние постсоветски републики, кај што е мнозинско муслиманското население, меѓутоа исто така да има силни упоришта и во Кина. И во оној дел на Кина, што е муслимански дел, Турција да има своје влијание. Zvanično 9 miliona Ujgura, muslimana, to je tursko-mongolski narod koji se malo mešao sa Kinezima, oni su suniti, govore turkmenskim jezikom, turskim nekom varijantu turskog jezika, kao što govore i Azerbejdžanci varijantu turskog jezika. I oni su pod kontrolom nekada bili sovjetske obavještajne službe i onda ih je Hruščov sve prodao Kinezima, kada je pomirio se sa Kinezima, celu agenturu je prodao tih Ujgura, a onda su Turci krenuli da ih vrbuju i Ujguri su poluga za destabilizaciju Kine.
Naravno, Turska obavještajna služba MIT to ne radi samostalno, nego po nalogu Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije i pokazateljem je to kad su Kinezi i Rusi potpisali sporazum o trgovini gasom u juanima i u rubljama, odmah su Ujguri pobili neki 19 ljudi na železničkoj stanici i bila je serija eksplozija i sabotaža na teritoriji Kine. To su radili, znači, Ujguri, muslimani, koje kontroliše Turska obavještajna služba. Prema tome, cilj je destabilizacija Kine i mislim da bi kineska obavještajna služba trebala da se pozabavi Ujgurima i islamistima koje obučavaju među Ujgurima, koji su sada evidentirani u Siriji, koji su došli sa turskim pasošima. Mislim da kineska obavještajna služba bi trebala da se uključi u rat protiv islamske armije na teritoriji Sirije i Afganistana i Iraka. Bolje da to uradi na tuđoj teritoriji nego da čeka neprijatelja na sopstvenoj teritoriji. Znači, ono što Putin radi, napada protivnika kod njegove kuće, treba da urade i Kinezi. Во наредните 50 години во светот ќе постојат три големи суперсили, тоа е Америка, тоа е Русија и тоа е Кина. И како тие три големи суперсили ќе се борат и кој ќе испадне како победник од таа нивна битка за Сибир, односно најголемото богатство сега кој се наоѓа во светот. Клучниот ребус на целата геополитичка разврска всушност е Сибир. Таму имат аспирации трите големи сили, тоа е Русија, тоа е Америка и она што ќе биде голема сила во наредните 50 години, тоа е Кина. Каква ќе биде разврската околу Сибир? Кој со кого и кој против кого всушност ќе војува зад завесата или пред завесата? Vrlo neobična metodologija širenja kineskog uticaja u Sibiru. Kinezi koji se naseljavaju u Sibiru se žene sa Ruskinjama, menjaju svoje imena i prezimena i prelaze na pravoslavlje. Кинезите. Kinezi. Добро, можете ли да замислите косоки православци? Pa mogu da vam kažem da takvi postoje. Eskimi su kosoki pravoslavci i Eskimi su od Rusa hristijanizovani. U Hirošimi i Nagasaki su vam Japanci pravoslavci i zbog toga su Hazari iz Amerike koji su bombardovali Japan izabrali Hirošimu i Nagasaki kao mete. Zato što su tu Japanci pravoslavci. Zašto ne bi neko mogu da bude pravoslavac i da bude Kosovo? Ако ги християнизираме кинезите, ако ги направиме православци, ние ќе бидеме како православци 2 милиарди најмокни во светот. Da vam kažem, u Kini nikada nije bilo verskih ratova. U Kinezi su ratovali između sebe oko mnogih razloga, ali nikada nisu ratovali zbog vere. Првенствено околу династиски. Некои битки на една династија, Чинг, династија Минг и така натаму. Da oni nikada nisu imali verske ratove. Всушност Кина е на некој начин тој серво, уред кој балансира на светската политика. И таа на некој начин диктира како може да изгледат тие работи, бидејќи таму кај што ќе се приклони Кина, тоа е веќе сериозна стратешка предност. Tako je. Ne treba zaboraviti da su Amerikanci, to jest Jevri iz Amerike, napravili modernu Kinu. Sjetite se posete Henrya Kissingera i Nixona Kini, koje je bilo davno. Тоа е некаде 73-та година, ако не се лажам. И се сметаше за еден од клучните успеси на Никсоновата политика, за топлувањето на односи со Кина. Kina je projektovana da bude protivnik Sovjetskog saveza. I od jedne nerazvijene, polugladne zemlje, komunističke, napravljeno je jedno čudo. Napravljena je jedna zemlja, dva politička sistema, komunizam, kapitalizam. Pomešali su ulje i vodu i pokazalo se da to može da funkcioniše. Oni imaju sistem, umjesto da imaju više partija, oni imaju dogovor da svakih nekoliko godina se menja politička garnitura. Odlaze stari, dolaze novi. Znate, nima Kina igračko Putin, na primjer, a je golemo čudo. Golema moć, golema sila. Zato što je Kina oni su konfučijanci. Konfučijanstvo je filozofija, to nije religija. Konfučij nije nikakav bog, nego učitelj. I oni ga tako nazivaju u veliki učitelj. Ko je mudrec? Harmonija u društvu, prvo harmonija u porodici. Ko je mudrecot? Ko je igračot? Ko je kičmata? Ko je stolbot? U tome je tajna. Ne postoji jedan igrač. Postoji tajno društvo u Kini koje se zove Zeleni zmaj, u kojoj obrađujemo u knjizi Kineska osveta, koja čini, u stvari, taj zeleni zmaj povezuje sve žuto. Дали помина времето на реализација на тој проект за формирање голема Албанија, чиј главен град требаше да биде Солун. Солун главен град на голема Албанија. Ваша изјава, ваша проценка, ваша проекција. Може ли Солун да биде главен град на Албанија или на голема Албанија? Pazite, ovi što vladaju svetom, ili jedan deo tih što vlada svetom, cionisti, imaju nameru da pravoslavne zemlje kao što su Grčka, Makedonija i Srbija, manje Bugarska, da destabilizuju uz pomoć islamskog faktora.
taj islamski faktor je pod njihovom kontrolom i njihovi službi. I oni su imali nameru da podele Makedoniju na albanski i bugarski deo, da bi makedonski deo nestao. Što je krupna strategija. Da bi preživeli kao pravoslavci, jedino je okretanje prema Rusiji. Dobro, okej, to разбрахме. Што е стратегијата на британците? Da nas rasparča. Makedonija... Pa dobro, malce li sme rasparčani? Pa još. Oni hoće Велите Македонија на два дела, еден за Бугарија, еден со Албанија. Jeste, Srbija hoće da otmu Rašku, hoće da otmu istočnu Srbiju, hoće da ukinu Republiku Srpsku, da ocepe Vojvodinu. И ако направат исламска држава Србија, Нови Пазар ќе биде главен град. Pa to je sve izgledalo tako dok je Turska slovila kao velika sila koja stoji iza Raške oblasti, iza ovih separatista. Sada kad Turska pukne... Na 3 dela велите. Na koji 3 dela? Turska kad pukne, pa da li će uopšte, pazite, ako baci Rusija neutronsku bombu na Istanbul, pobiće svu živu silu, a neće da unište grad. Neutronska bomba, znači samo meso uništava. I svi pametni Turci, Putin je vrlo jasno rekao Turcima, mi imamo među vama prijatelje koji ne želite ovog ludog Erdogana. Srušite Erdogana, nećete imati rat sa Rusijom. Ta poruka je naročito upućena kemalistima. Kemal Ataturk je isto bio Jevrej, naravno, član tajnog društva Domleh, ali on je napravio tu sekularnu Tursku, koju je Erdogan porušio i pohapsio većinu generala koji su bili za sekularnu Tursku. Mislite дека Путин има сериозни намери да нападне Турција? Ne, Putin nema nameru da napadne Tursku, ali Turska ima nameru ili projektovane da napadne Rusiju. Možemo da očekivati da Erdogan, pazite, Erdogan recimo i njegova obavještajna služba treniraju Tatare koje šalju prema Krimu da bi destabilizovali Krim. Šef Turske obavještajne službe o tome otvoreno govori. Šef Turske obavještajne službe obučava Ujgure koji treba da napadnu Kinu. Zašto? Šef Turske obavještajne službe i turska vojska su obučavali Albance sa Kosova i Albanci iz Albanije da ratuju. Oni im daju obavještajnu logistiku. Ista je situacija u Bosni i Hercegovini. Znači, Turska je pokazivala svoje imperijalne ambicije da se vrati do Zagreba, do Bihačke, Cazinske krajine su hteli da dođu i da to sve bude ponovo Turska. Može li Solun da bude glavni grad na Golema Albanija? Cilj je bio da se Velika Albanija proširi što je više moguće etničkim čišćenjem Grka. Izazivanjem građanskog rata, zamislite ta islamska armija da je ojačala i da je došla u Albaniju sa 10, 20, 30 hiljada boraca koji seku glave. Ima već 800.000 Albanci. Albanaci ima 800.000 na Kosovu. Ima ih i više, kažu da ih ima 2 miliona. Inače, Albanac na Kosovu ima 800.000, nema i 2 miliona, to je jedan od njihovih laži. Oni se stalno sele, kad su izbori, idu sa teritorije na teritoriju i isti se glasuju i u Makedoniji, na Kosovu i u Albaniji. Vi imate jedna formulacija koja velite дека преко ноќ таа УЧК или Ослободителна војска на Косово стана исламска војска на Косово. Yes. И дел од овие официри или војници кои некаде пред 10-15 години се бореа во структурите на УЧК, сега се борат во структурите на ИСИЛ. Човек кој помалку ги разбира работите, тоа делува фрапантно, бидејќи знаете, албанци до пред 20 години беа најголеми марксисти, ленинисти и смета дека верата е таа што ги дели албанците, бидејќи имат 3 типа на албанци: албанци православци, албанци католици и албанци муслимани. A onda se muslimani delaju na šiti i suniti. И suniti. И сметаше Енвер Хоџа дека всушност треба знамето Кој е енглески агент и кога е држал на вези Визнер. Otac Viznera koji je se šarao i šetao po Kosovu. Dobro, ima li neko što ne je britanski agent? Mislim, čisto da znam. Ima. Pa oni koji nisu regrutovani. A znači ti koji nisu Samo koji nisu. Pazite, za vreme Drugog svjetskog rata Canaris, koji je bio šef vojne obavještajne službe Nemačke, je bio engleski agent. Rommel, koji je Jevrin, koji je bio pustinska lisica i ratovao sa Englezima u Severnoj Africi, je učestvovao u zaveri protiv Hitlera i bio engleski agent. И добро, што ќе прават сега албанците? Таа линија која нив ги врзува за ИСИЛ стана од ден данес се посилна. Лари Мухаџири, еден од главните играчи албански доле во Сирија, вела дека е вратен во регионот. Тоа мене ми мириса како еден обид на дестабилизација фина, тука едно подгревање на експресломецот, а подоцна испуштање на парејата тогаш кога ќе дојде време. Пазите, Албанци, време Велike Albanije prošlo. To ne znači da oni neće pokušati neki terorizam i neke akcije, ali sada u očima sveta
svaki albanski terorizam je islamski terorizam. Како британските и американските тајни служби формира албанската мафија и за кои цели денес служи токму така формираната албанска мафија? Кои се најклучните тајни на албанската мафија? Ključna tajna albanske mafije je da su ih napravio Komitet 300 koji kontroliše trgovinu drogom, a to je odrađeno preko turske obaveštene službe i albanska mafija je glavni finansijer stvaranja Velike Albanije, a to na konkretnom nivou je odradila engleska obaveštena služba uz pomoć Amerikanaca. Ne bi albanska mafija mogla 80% heroina na američko tržište da dovozi, da to ne organizuje sama američka služba. Pazite, to što Albanci donesu droge je zanemarljivo, to je za gluma. Droga da ide avionima iz Afganistana, Afganistan i Makedonija, to su isti naziv. Afganistan je teritorija gde se gaji afion, mak. Makedonija je teritorija gde se gaji mak i znate da se gaji mak i to odličan. Prema tome, Amerika je tehnički u stvari najveći trgovac s drogom, ranije onom zlatnom zlatnom trouglu na Tajlandu i tako dalje, gde je ono bila trgovina s drogom, pa su prebacili u Afganistan i tako dalje. Drogom se finansiraju crne operacije obaveštenih službi, od droge se bogati politički establishment. Значи албанската мафија всушност е производ многе тајни служби. Да, многи, енглески и амерички пресвега. И жилава е, знаете, гледате, таа апсолутно контролира од Турција до Германија, значи Да, целите кажем, тие канали. albansku državu lako je razbucati kad bi postojala politička volja u obaveštenim službama, recimo Srbije. Uopšte nije komplikovano zavoditi Albance. Gegi, Toske, hrišćane sa muslimanima. Znači, po verskim i nacionalnim šavovima, po verskim šavovima pre svega i plemenskim šavovima može da se uništi albanska država, a uništavanjem i građanskim ratom Albanaca i Albanaca nestaje san u Velikoj Albaniji. Dobro. To se lako izazove sa Jugoslav Petrušić i petorica momaka mogu da izazovu grad kad ga dođete u Albaniji. Ubijete jednog političara, optužite da je to uradio njegov konkurent. Izaživanjem sukoba između Tačija i Haradinaja vi uvek možete da upalite Žišku. И велите дека Солун може да биде главен град на таа гора. Bilo u trenutku kad sam to govorio. Od Velike Albanije. Знаете, господин Лучич, ако тоа се случеше, колку имаше нестрикни луѓе во Македонија, па немаше да имат кај додат на шопинг. Ако Солун беше голем град или главен град на голема Албанија, па тоа ќе бе најнестрикни македонците. Makedonci da budu najsretniji kada se napravi kanal Dunav-Solun, jer će cela ta regija da bude bescarinska zona i moći ćemo da švercujemo koliko god hoćemo između Kine i Evrope. А и да не работиме, значи. Zašto da radimo? Тоа е одлично. Pa ima ko da radi. Pazite, ima Kinezi da radi. Значи има канал Кинези за нас да работат, а ние да уживаме. Mi samo da švercujemo, da se organizujemo i da se bavimo turizmom. Plaže pored kanala. Ова да окажете ке ви изберат за председател одма. Pa ja vam se preporučujem. Pa zato ne kažete porano. Kad budete napravili Makedonski komitet 300, javite se meni. Ама ќе ви се еме. Со ваква платформа да шверцуваме, ништо да не работиме и да уживаме на плажи, мислам дека со акламација ќе ви изберем. Znate koja je politička parola najbolja koja postoji, koju sam ikada čuo? U aprilu sam bio u Azerbejdžanu, u Baku, i čuo sam parolu koju je govorio Alijev, stariji, kad je dolazio na vlast. Govorio je, daću vam ono što želite. I svako je projektovo u svojoj glavi ono što želi i podržao Alijeva. И за крај, за големите нафтени игри во светот, за големите профити од тој нафтен бизнис и за тоа колку во моментот е стабилна власта на Путин во Русија. Велите дека проектот Голема Албанија е завршен. Што ќе се случува во регионот? Колку тој исламски елемент се може да биде пресуден? Има нова дестабилизација. Ceo islamski elementi pod korom britanske obaveštajne službe. Turska je napumpana novcima od i Saudijske Arabije i Katara, a Saudijska Arabija i Katar su kolonije, možemo da kažemo, britanske i američke. Amerikanci im daju vojnu potporu, Englezi su ih napravili. Ти ја формира Саудиска Арабија. Ги среди тие династички битки, направи одредена династија, направи една од најбогатите, најмогли држави во светот. To je uradio agent otac Kima Philbya. Kim Philby, onaj obaveštajac, je bio dvostruki agent, što je cinkario Tita Staljinu da je engleski agent. A vehabijsku religiju napravio špijun Hamfer, engleski u 18. veku. И сега таа Саудиска Арабија се јавува како главен финансиер. Jeste.
a всушност работи по команда и контрола на британските и американските. Da, ali Saudijska служби. Arabija može recimo lako da bude destabilizovana zato što je tamo većinsko stanovništvo šiti i iranska obavještajna služba, Vevak, može kad hoće u dogovoru sa ovim, kako se zove, Rusima, da destabilizuje Saudijsku Arabiju. Pre 2 godine- Destabilizacijom Saudijske Arabije došlo bi do smanjenja isporuka nafte i gasa iz te zemlje i onda bi skočila cena gasa i nafte ruske i iranske. Prema tome, Saudijska Arabija mora da na kolenima se približava Rusiji da ne bude destabilizovan. Бидејќи знаете пред 2 години Путин имаше низија по оние терористички акти кои се случија во Москва, дека ако следната акција биде направена на руска територија, дека тој ќе уништи или ќе страмни со земја Саудиска Арабија. Значи точно имаше лоцирано дека Саудиска Арабија се кофинансиер на сите тие терористички акции кои се прават на територија на Москва или територија на Русија. Сега се вели дека Саудиска Арабија всушност нудела брдо пари и дека министерот за надворешни работи на Саудиска Арабија одел во Сочи и на Путин му нудел чек бланко да потпиши на која сака сума за да може да се откаже од Асад во Сирија. Тоа било одбиено. Зошто русите одлучуваат да влезат во војна во Сирија, да прават пактови со Иран, а да не бидат со Турција или да не бидат со Саудиска Арабија? Кај гледате логиката на тоа? Da vam kažem, Turska i Saudijska Arabija su igrači koji su kontrolisani. Iran je nekada bio država koja je isto kontrolisan od Velike Britanije. Khomeini je britanski agent koji je zamenio Šaha koji je bio američki agent. Šah je zamenjen zato što je zabranjivao drogu, a dozvoljavao alkohol. Došao je Khomeini koji je zabranio alkohol, dozvolio drogu. Komitet 300 je doveo Khomeini na vlast. Britanski agent je bio Ahmadinejad, koji je inače Jevren, predsjednik Irana. Ne zaboravite da je Rauf Sarjani inače najveći izvoznik pistača u Sjedinjene Američke Države. Iran je zemlja u kojoj ima 23 miliona Azerbejdžanaca. Ali Hamneji uopšte nije Iranac, nego je Azerbejdžanac. Dobro, мислите дека Саудиска Арабија со таа силна нафта, со тие силни пари, со тие силни богатства, Znate li da sa silna nafta, to je svega 20% koje oni zadržavaju. 80% zarade od nafte ide britanskoj kruni, ne britanskoj državi, kruni. Možete misliti kakva je to eksploatacija Saudijske Arabije u britanske krune. За што се борат во Сирија? За демократија, за права или контрола на сиријска нафта? Sirija ima više razloga za uništavanje Sirije. Jedan od razloga je Katar je želeo da prodaje svoj gas Evropi, a pronađen je gas, ogromne količine gasa su pronađene u moru Sirije, Izraela i Egipta. Pa delumno i na Kipar vela tuka. Pa dobro, celom tom području jeste, sve to očigledno ima gasa koliko hoćete. Znači Katar sa svoje teritorije daleko je da vuče ovaj gas. Znači jedan od razloga je uništavanje sirijske proizvodnje gasa, jer je Sirija pod utjecajem Rusa, znači ništa nisu dobili, jer Amerikanci žele da supstituišu ruski gas, jer svake godine Rusija je sve jača i jača. Ako eliminišete ruski gas, Rusija postaje slabije i slabije. Znači, da bi Amerika mogla da kontroliše Evropu, ona mora da je drži ucenjeno. Znači, jedната од причините е Катар да елиминира Сирија. Зато е толку Ал Джазира силна и толку е гласна и всушност се залага. Al Jazeera je u stvari matori BBC. To je britansko-izraelska operacija. Со катарски пари. Финансирана со катарски пари. Pa da, ali sve to jedna manipulacija svešću ljudima. Имаше еден податок некаде пред 6 Meni je smešno na Al Jazeera na engleskom stručnjaci o arapskom svetu i islamu nikad se ne pojavljuju muslimani, nego se pojavljuju Jevreji. Имаше еден интересен факт, кој остана многу малку нотиран, тоа некаде пред 6 години во областа Латакија, значи на излезот на Средоземното море, е убиен тогаш заменик шефот на војното разузнавање на Русија. Така. Значи тоа нема врска со арапската пролет. Значи арапската пролет се случува најмалку 2 години подоцна, убиен е наводно во некои неразјаснити околности. Да, дека Судавија бил на одмор и така натаму и така натаму. Уште тогаш мирисаше дека Сирија ќе биде на удар. Plan je da se sve države oko Izraela pretvore u teritoriju, bio plan da se naprave samo teritorije. Plan je bio da se ispuni proročanstvo neko, da se napravi veliki Izrael od Eufrata do Nila. I onda je želja bila da se destabilizuje i da se unište kao države i Egipat, da se pretvori u teritoriju gde će da vlada neka rulja. Тоа е на идеја. Израел, голем Израел. Do veliki Izrael, tako je. Znači Izrael od Nila do Eufrata. Jeste, od Nila do Eufrata i Mesopotamija. Inače, Mesopotamija, morate da vam kažem da Sopot je na starom srpskom jeziku izvorište. Mesopotamija je među izvorište.
obelisk Znači, je obeležiti Beleg. pomijuju dve reke. Jeste. Tigar i Eufrat. Pa imate To je sušnost. Sopot kraj Beograda. Pa dobro, ima Sopot i Skopje. Pa Sopot je stari termin srpski za izvorište, iz Po izvora. Makedonija. Kao što vam je Don, recimo reka, ravničarska reka. A Don imate u Rusiji, imate u Normandiji reku Don, ali imate i Don u reči London. Pa bi onda mogli da vrlo lako da ustanovimo kojim jezikom su nekada govorili svi stari narodi. Makedonski. Ajde da se vratime na naftata. Koliko pari se прават ta недозволена трговија со нафта преку ИСИЛ? Тоа е всушност срцевината на војната. Pa da vam Sinot kažem, na Erdogan vela дека stari е jevreji всушност kažu kad ne zna što se događa u politici, samo prati trag novca. ISIL je projektovan, ISIL se prvo naoružao oružjem iz Afganistana. Amerikanci kad su htjeli da se povuku, oni su ostavili skoro $960 miliona opreme u Afganistanu i prepustili su ga muslimanima, svojim agentima da ga prevuku na teritoriju gdje treba da bude rat. I tako je stvoreno prvo oružje. A onda je, ne znam, dole u Basri je valjda opljačkano uz neko zlato, pa je onda počela prodaja te nafte i kupovina oružja. Vidite, pojavili se već računi. Путин тоа го документираше, излегла на пресконференција. Yes. Ги бомбардира веќе перманентно 2 месеци сите тие, ајде да речеме 3 маршрути главни кои се тамо, Yes. кои извезуваат таа сириска нафта преку Турција, се преработува турските рафинери. Синот на Ердоган е главен, како што велат. Naravno, šef mafije. Erdogan je ne šef Turske, nego šef turske mafije. Koji se Zavrti da je turska mafija bila pokrojitelj albanskoj mafiji. I da je sve to napravimo, u Turskoj postoji i sivi vukovi koji kontrolišu tursku mafiju. Sivi vukovi su vrlo bitni u Nemačkoj za destabilizaciju buduću Nemačke. Pazite, u Nemačkoj imate dve struje koje mogu da destabilizuju. Sivi vukovi, turski nacisti, i imate salafisti ili vehabije koje kontroliše engleska obavještajna služba, a neonacisti u Nemačkoj, znate ko kontrolište? Pa Mossad. И добро, што ќе случи со Путин? Тој станува клучна фигура на сегашната светска политика. Американците ќе чекат избори за една година. Сегашната администрација ќе биде се помалку активна на теренот, бидејќи да сака да биде активна, ќе има се помало влијание, се помалку ќе тежи зборот. Путин е сега човекот околу кој се решава целиот ребус на светската геополитика. Што ќе прави Путин? Сите очекуваат од него. Сте пријател со Југослав Петруши, што има многу лоши проценки за Путин и смета дека Путин всушност ќе биде жртва на тие дворски игри што се прават околу него во Русија, дека е наместен да влезе во војна во Сирија и дека тоа неславно ќе заврши за него. Што вие проценувате? Како Путин ќе изигра ова партија? Ja mislim da Putin primjenjuje vremensku Kutuzovljevu taktiku. I to je uradio i u Ukrajini. Da je Putin, kako sam ja mislio da je trebao da uradi, da odmah krene žestoko, ja sam pogrešio. Fratkov, šef ruske spoljne obavještajne službe, je procenio zajedno sa ekipom da je mnogo bolje odlagati sukob, jer Zapad nema dovoljno novca da hrani Ukrajinu, i isto je tako i u ratu u Siriji. Zapad nema energije da na dugačko igra igru u Siriji. Znači, Putin će, koristeći vazduhoplovnu silu, bombardovati islamiste, a na terenu će ih Iranci ubijati. Ako se uključu u tu priču i Kinezi, kojima bi bilo pametno da pošalju svoje jedinice da najzad počnu da ratuju, jer toliko velika vojska koja nema ratnog iskustva je ipak pomalo pozorišna vojska. Znači, za kinesku vojsku bi bilo dobro da ima ratnog iskustva, jer će rat doći kod njih u kuću, pa je dobro da ga imaju. Zbog toga je američka vojska najbolja na svetu, zato što stalno ratuje. Znači, stalno se uigrava. Rusija ne želi da troši ljudske resurse i ruski vojnici su izuzetno plaćeni vojnici. Oni imaju obični profesionalni vojnici imaju platu $1.500, a specijalisti, znači oni koji rade na raznim raketnim sistemima, imaju plate po $5-10.000. To su plate koje traže vrhunski profesionalizam i vremenom će ti ruski vojnici, ti ruski profesionalci biti sve bolji i bolji. I onda će se zamenom proširivati broj ljudi. Za Rusiju je ovaj rat i dobar trening za njihovu vojsku. Njihova vojska još uvijek nije spremna za rat eventualno sa Amerikancima, do koga verovatno neće doći, ali
Što više rat traje, Putinova vojska sve jača. Ке може ли Русија финансиски да го издржи тоа? Pa Ке може kažem, ли Путин да има контрола на кругот кој владее со Москва и Кремљ? Rusija uvek može da pozajmi pare od Kineza. A Kinezi imaju više para, više vole da ratuju za njih Rusi nego on. Ali kažem, bilo bi dobro za Kineze da se uključe, jer bi stekli ratno iskustvo. Prema tome, Има ли Путин ne контрола? pobeđuje u ratu onaj koji ima više para, nego pobeđuje u ratu onaj koji je bolji vojnik. Има ли Путин контрола на Москва и на Русија? Може ли да ја држи таа контрола на Старина kontrola. Европа? Pazite, on ima u svojim redovima i oko sebe u Moskvi naročito tu petu kolonu hazarsku koja je mundialistička, koja je spremna da prodaje interese Rusije za male pare. Međutim, moram da kažem da u Rusiji postoji tradicija tajnih društava. Nekada su imali oni tajno društvo Sveta družina koja je pokušavao da sačuva Rusku imperiju, sugerišući ruskom caru kada su ubijali njihove careve da treba da vrate loptu i da ubiju onoga ko stoji za tih atentata, to je Velika Britanija. Danas su ta tajna društva mnogo, prvo ih ima mnogo, pa ih je nemoguće kontrolisati i okupljaju patriote u vojsci, među intelektualcima i tako dalje. Tako da se Путин е производ на тие тајни друштва. Putin je zbir kompromisa koji se pokazao kao dobar za Rusiju. Бидејќи е енигма, знаете. Човек кој бил Тако и треба да биде енигма. на некој начин, ајде да речеме на пониско ниво разузнавач во Германија, се враќа, делува од администрацијата во Санкт Петерсбург или во поранешен Ленинград. To Sobčaka je bio, da. Да, не е нешто посебно истакнат, не е некој име кој се врти во јавноста, излегува се вади од некој нафталин и станува клучен играч. Čovjek koga niko nije primećivao, pa niko nije mogao da nikada zavrbuje. Jer svako ko obećava, britanska obaveštajna služba ga tipuje i kaže, kreni na njega. Putin je u trenutku kada je se vratio iz Nemačke planirao da kupi Volgu i da bude taksista. Pa ga je neko zaposlio kao sekretara kod Sobčaka, gradonačelnika Petrograda, i onda je krenuo na gore. Pokazao se sposobnim, hladnokrvnim, dobrim proceniteljem saigrača. Jer tim je sve. Koga imate u timu, toliko ste jaki. Političari oko sebe imaju budale, a pogledajte po Balkanu, obično je tako, su budale. Pametan čovjek se uvek okruži pametnijim od sebe. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Молам. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this?
German Lemonade. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.